A nekim ljudima očigledno ništa nije sveto, što pokazuje i skrnavljenje nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Branjevu kod Zvornika. Na više od 100 spomenika za sada nepoznata lica oštetila su većinu fotografija pokojnika, nanevši veliku duševnu bol njihovim porodicama. Materijalna šteta je velika. Na fotografijama pokojnika na većini nadgrobnih spomenika iscrtani uglavnom na čelu krstovi ili izgrebane oči ili neki drugi dijelovi lica. Tamo gdje slike nema, na mjestu za nju predviđenu također ekserom, žicom ili nekim drugim oštrim predmetom urezani tanki krstovi. Oskrnavljeni spomenici uznemirenim porodicama, osim materijalne štete, nanijeli su dosta i duševne boli. Ovdje muža i svekru ili djevera imam dole. Šta ste primijetili? Primijetili smo crtež neki po njima, po sliki. Po slikama? Aha, ja pocrtano po slikama. Krstovi, kao krstovi. Tu mi je pokojni otac i brat. Isto su iscrtani? Iscrtani, imaju krstić tu i nacrčila je ovog dečka tu isto. Izgrebani spomenici? Izgrebani spomenici, nešto razbacano. Nisam ni znao to sad, sestra mi je govori, koje da vidim šta je. Ovo je Bože sačuvaj, šta je rađeno, eto pogledajte, iščvarano, sve je uništeno, šta sad da se uradi iz toga? A čovjek od grla čuva da ne pojede, da te ospominje uradi. U mene je čovjek prije 6 mjeseci umro. I pogledajte saspomena šta je. S obzirom da su u Branjevu kuće podigle uglavnom izbjegličke porodice slabijeg imovnog stanja, od usta su, kažu, odvajale da podignu nadgrobne spomenike svojim najmilijima na ovom pravoslavnom groblju Niklom 2004. godine. Ogorčeni su na ovo što se desilo, pitajući se kakvi su to neljudi mogli učiniti, zašto i mrtvi smetaju, tražeći od policije da što prije nađe i sudu preda počinioce ovog vandalskog čina. Za nas je to vandal. Nama ovdje leži najmiliji naš. Neko da radi ovako nešto, kamera to može jasno da vidi, da uoči. Na svakom spomeniku je maltene urađeno preko slike krst ili preko klesanih slika rađeno je da se oči zamagljavaju, izgrebano. U policijskoj stanici Kozluk su nam rekli da je policija obavila uviđaj, da je oštećeno više od 120 nadgrobnih spomenika, da inspektori rade svoj posao i da su neke osobe privedene i saslušane. I sigurno je da mnoge interesuje u kakvom su se mentalnom i fizičkom stanju one nalazile kada su mogle ovako nešto da urade.